Thoko ya Gakoromone ya ngoroba ithatu kuoneka kwambiria wakwa. Kyoto kia mwarimu Friendly gite gwetana mbere guchuwa orine ndio chunkoni bompo yoburi tubugwithwe. Nje mwaka mwembe gutura no kwa bae kwithukirwa nyina kurawa na antu bangi banja kugurarwa. Orobo yetu akuretera nindi musafara yontuka ile Aweru TV kongwira myaka 10. Onetwa madidi orobo yetu Purity Richard na ngeto Phineas. Imana tudetukiatanera mwanka mudeno kediro kyulawa nyumendeto. Kwena kalono ndeto chawero daidatu ikambiria daichochongwa mukandadi uranende unenkiri kandadi ya thoko ya Gakoromone na liungite anto wara biachara baga Gakoromone nende bakathamira gwitithia na mbere biachara chwa mwanka kaita kathoko enene ithire kirika kya wakwa thoko enende ngoroba ithatu igatumira bilioni mona kuri kenyuma ya mieri kenda muthuri Muriuki na utumenyethia nyuma thirikari ne kwitho tumiritie ati thoko ya Gakoromone kitho gakwa na ndi muthiene mukandarathi nombete okinya agitegera gundu kuria akethwa akithondeka nikenda biashara ba Gakoromone bomba kuthamirwa bakiya na kanya kathoko na ndi kwitho gakwa to kweja itu contractors bravo de bukira kwa manto ya contractor ibatwe led power company itu contractor aja itu kanda kwambiria thoko as kumarojo tombe tumuthithiria ntoratu kathamiria antu umarojo bathamira au na ndi kenda tomba kuthia demolitions area tomberia thoko na ni utonga bamiru ibuma Gakoromone aja kwina antu nkurukia 10,000 antu barbari ja intwa nkurukia 10,000 antu baraba ja kugura aja ni antu babengi muno so contractor oro kintu kiambere akamba kuthithia iriye mwankebwe kire antu bara bakaumara be kwaja bakiumaja bachogeta thoko nera bagitete ara bakethura turi na tukabwita tuboni mwanka mbicha ya thoko ure kuthithia kali thoko iji ire kurikana kethore ngoroba ithatu yatumira mungana jwa bilioni 1 na kire mieri kenda ire igite thoko iji ketho ikurika na mbeca iri nenkaniri ni 1 billion Kenya shillings iri komba gutetheria gwaka thoko eze iririkana kethro ere thoko ere nene muno kana kabisa ndene Kenya na aja narua twina contractor uri already na nenkeri nguge kwambiria thoko eze kwina consultant ura bakomba ikwithira barungamirite na kuona thoko ni gwakwa na njira ire bwirite ashwali teratu na yokire antu ba meru ni ati laborers bond bakauma aja ndakaije bukwana na shira itango geaja material to kwenda material cionde kauma ogoko material cionde cia kuko inyama bundi cionde ya goko anto thoko yetu ina 3 floors na ina everything that is modern inya lift cionde cia kuna mandu cionde irombara ni kia biashara bethe bekotana mukandarathi uju ndikenda gutigira bakutho bakiganirwa thoko iji gwakwa na yojura bethe bakichoko guku burare ati no bone project ya mberua na gigachokega kwama na ro tugwakikishiro ni contractor that he has been given instructions that ya mberia murandi jojo twali rocket traders beto beja anto gwe safe na kamba kubathithiria anto aega ara bakendiri into biao gutentaka gutembi na bethera bai comfortable barari na twekerinya weru na bioro na timu ire aja narua ku make sure projects chonde iria President Ruto aidete antu ba Meru akathithia na akomba kuzathithia mbere mwaka juju ngijo kinyira na jaja ate mantu ja kweja kurombera kura jaja ni mitaratara na promise iria President ombete gwika kiri antu Muthuri Muriuki Aweru TV mutiriro kangangi
Mondiki mnene wanatu terwa nyambene Justus Maure Kabucha na rumbet nendo angichio ukariane ni gwethiria na mpocho nkoni wagi kukia mwarimu wa secondary ya kindani friend giti Kabuchi ariwa umaibu batire kudabo kimenyeka mbere yeke kunokwa. Mwandiki munene wa kiama gia gutetera arimu na tintereche nyambene Justus Maure Kabuchia nonekete ikwinyiria na inyene nteto che mwarimu cukuru ya Kidani Secondary School ne Frederick Gitie kumegembe South ore murejo jwethiro mwitone jwa nyambene na DNA kugitika yamenyekane weri Kabuchia akiuga gioto kia wiki bwiri kuthingatiro na mpoini umbere yawe kuthikwa umabwethiro bokumenyeka na manto jonthe gwikwa werune unto buito bukondem and the strongest terms possible known to kwina ruma kana kwina ngutu ikuonania kama mwalimu uyu wetu aumbire kwithwa akiura wa ni antu bataramba kumenyeka na tukiwa thirikari ni yukia atua serious ya kuona ya kuomba kuprove kana kuonania kira kia aumbire kuria mwalimu na akithia to nontu ba family na kinya the teaching fraternity yonde katukua itiye mbere ya thikwa aki ipatikane anaboreretie antu banje cukuru ya Kidani Secondary School nyume mutino jo barabara kujugia arimu baire njirene ya rendi. Pole sana yu unia atani baba anake sana ndakainja nake na bara ina wirigiro bunene katukua pole sana ke family yao tuwa pole sana kinyake cukuru ira baritana pole sana kile atani bangi pole kinyake the whole community we have really lost utongerie bwetu antara bara kwirire ni antuku karikita accident na bange bakwira o twaromba chuma ira cieta wa rail isikirwa that area niare Maure Kabuchia theretie wero ne burungu tuchithirite chirio chegutonyithia siasa na chegembe South akiuga ndi tayari kurwira giti kio bunge gicikone giki kire kithurano kijite tongerete atani yake miaka 15 na yo plus yo 3 na miaka 15 te manto mochedo na kinya kuritana kwa ngwenda ndita miaka mingi ngartana antu baingi na bakaomba ku succeed ko uri ni ngwa kuringana ora ntegerete ankwenda kwa igembe South a new way kana barabara enjeru yotongerira antu bonde baetikene ara kaomba kuguna kila mtu kuma mwana weta muciari kuma mtomrume weta kinya mwekuru kutweke kila mtu nontu eni ono tongeria bura weta consultative leadership yani utongeria bumba kwithura bukeana nafasi ya kwaranĩria na kila mtu Antoni Antoto Cheweru TV kumaigembe ni Edwin Gatobu Zaya Vivian Nyawira kumaka mwembe kederegeta na mbere gutura na ukwa nyuma ye karekare mwerikiwe na tariki 24 mwaranende atukangia baidukire na kura ina muchiari na muriti nguyo munende untaburanende kuringana na monendo borithi Zakaya Zingeno ederite kyo chonkoni no potete na mbere geno wari wa mwankira da ine ndio timuntu kinyomore omba kwedira age kairo mpine ara kurombe ne muchine kinyakari kunenkana riboti ya yombikia uteberia kiri chonkoni bo walimuua kuma tariki 21 mweri igwe na family ya Vivian Nyawira kuma nterecheka mwembe batigitwe na ugwaja abwingi nyuma ya anto kuthungira muji wao tugu na kutigira boragite ngina agwao na murutinguge umwe gwa muji uyu na bangi batigwa bae na banja acha mwere kinya cha risasi kuma on Thursday 21 kinyo munthi anto mama ta namba twa alafu mali gukunja no magototishia tutana kinya mucie ciana ni ciaumira cukuru tondo ne tukwofia maisha metu tutula kithakani twebithite ana mucie antu mawira maratishiro monte mathie ende kulingana na komanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi Zakaya Zingeno aliuga uchonkoni no abudite na mbere nonto kisa ilifanyika usiku na ya kwamba hatuna mtu wote mwenye anaweza sema aliona fulani akitenda hiyo uhalifu. Ile ushahidi tunaenda nayo ni it's more of the evidence based on technology. Watu hawajashikwa, ni kweli yes, bado hawajashikwa, lakini tupewe nafasi, ushahidi tunachunguza. We're still analyzing the evidence and the evidence will be further analyzed
by the Office of the Director of Public Prosecutions. Family ino yo ikiuga ni kumenya kauma o kathina ino yonthe Zakia Zingeno aliba ribo ewa wakathina mbere na kunekanira kuje baba na bu nikenda butetheria kuthina mbere na kurutha chonkoni. Antu mama ni makuoneka ni mbeca magutumira ni makuringa kithuri makauga mena mbia guti guntu mangibirwa ike te maice ni to maice atomani alama atomanete. Ni aibu kubwa kwenda kushika watu on evidence that is not actually does not meet the prosecutorial threshold. Watu wenyeshe nani amewapigia simu na ni saa ngapi na ni at what time and what have they said. It will be another subject of investigations as well. We can't tire from getting the complaints and anything else from that family. We feel for the loss of that mama and the work mfanyakazi. Na kinyama Antoni megie mathiko makibangabangano ngeno na kuga bakathi na mbena kubanenkera ukarioka ya kwithiriba kuona kwina gwati ende ubunka ake bajete bakaromba ukaria bubu kumachuka Bang'ombe. Peter Nicholas, Chabare. Usafara iyo nyumba nteto ya Uru TV okongwera miaka 10 yotunyete ntuko yeyeleru ari yo kinyete nende ntere mwanya chetia nene gembe mashabiki batirima atangazaji ba Uru TV ni bawatanete na kinya watimbaru mwanya mutugikare na ndeto yankuruki. Narua ni ntuko ejere ya kampuni ya Weru TV na FM kudiunga thokoni mwe Chiage shigo mbungi katigania na igembe betete na mbere na ntumiri yawe ya kukungwira mianke 10 ya umbani kumarira Weru TV ya rugorerwe nataka wethire atangazaji ba kampuni eje ne bore na kanyaga kega kaukenanira na thikeria bao owamwe na kuba ye wankabo are akari baba mukirite na wendo bunene bakiuga Weru TV nethirite na kiguni kenene kiribo kiriko bathomithia kubamenyithia na kubakenia na mutaratara jomwega kuwa ni atangazaji babeana ibarira sema ntu yofa yani mero kontiato ya na tokea noyo tiba chikibo ni gwerwa ringu gwerwa gukungwira kwa miaka 10 Weru TV miaka 10 ndemethigera cia kinya mamia mongo ndemethigera cia muno no mathagana to mamia mongo Weru TV yani tukuyo number 1 ko bari bono to kwa de station ndume ko miothe na ke to sasa buru ni TV era ile njaro la kwa kwa ile TV ya mala ndio ya manzo ya ile kabisa na TV na mpangilio na taratibu. Weru TV neto meta kwa tuka anaveto bakura bakoma na ekomba kwetolete verikinya antobarabe na vipawa na barabe na talanta tofauti. Nkoroki kampuni mwanyira chigwete mbaru Weru TV nechetete na mbere kuona kanyaga kega kwendia biashara chao kere akari keka mbese cia kundene yetu sako ni guciaraira na gichunche gie 19 gowega na withara wikitera gishia cia kundene yetu sako withara ukiuga mwisho mwaka jwarika igauchokire chiringi 19 o mwaka jokauma awa mwene biashara ogona biashara eku ya kwendia matume kwendia matunguru kwendia nguja bara ngona na ale bara ngona vape transport ne kana maroli ne kana bikibiki na jawugwe waja ko toto konengera mbecha na shares cia kumaitajaga na tuga to konengera mbecha maite komija shares ciaku na Meru University ne tuna programs kana courses nyingi tuna courses ya engineering tuna courses ya walimu tuna courses ya mandagitari na ya agriculture tuli around 2 kilometers kuma junction ya gutonya Isiolo gwitagwa Roire au ni okeja tukuthithirie mabati jaku tugita mabati kuringana na uraja wa nyumba yeku kana uri okwenda wende batiria mithe 5 tukakugitira mithe 5 wenda ria mithe 1.5 tukakugitira mithe 1.5. Sisi Embu College tunasherehekea miaka 30 ya ufundishaji na ningependa kuambia zile kozi ambazo zinapatikana Embu College. Tuko na School of Engineering, tuko na School of Hospitality, tuko na School of ICT, tuko na School of Education. So customer rabo wetandukene ukaorerwo twena ka pad kambia hii nini kama tokira pandi mbia inyingere gaku ekatinda gukuithange kaika pandi gakega ke soft
kate thokia skini kinyo gatinda riogene ntuko yonthe twina migate jwa yame twina oven fresh twina oven fresh nya bantu ba brown baba sukari twina ju twina kandogo na nya antu boteri tutibatigete nyuma tukitangete migate giti pisi ithano na pisi mugwanja so nya mafuko itondira na petroleum atogwanderia maguta na wholesale na retail. Na kuma kwa Wero TV ageriendwa ndi mutembe na mwenda the Bairoti bona nyankatho cha mwanya niko gwatwa mbaru musafari na jwa ntuko ya narua na bakiuga neboga kire mashabiki jaone ko batwekithia na mbemwe araba ugete rojo musafara jojo eregeri ntere cha dharakanithi kwa konkura meke 10 itokura wetra wenda batwe na tochokere kadho kontonda kutatuwe Wero TV etetrawe kilete yake 10 nyumene kesho ni ntuko inge bado tuna rudisho inge tresha dharakanithi kwa hivyo dharakanithi be ready leo imekuwa amazing report randi tosha Wero reakwari etwa ni motuge kare. Right, no nikumira kenda tunende yakareta kudatukio na kanya kakunoka indi ukethiro gitakora inchokerete na rono regio tabana ninde bwedirite bukiambireri ndene ya chukuru ya Meru University arabadirite bakiana otabo bwero barabukurigiro tetheria bonene kinyake umenyeri bwarera. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenchia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka-Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua.
Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. East Africa Pentecostal Churches, Calvary Abundant Life Worship Center Meru, bawatanirite na Meru Jordan Hospital. Ibakubo watogeni kire mubango jwa kweja na mautungata jogi mabamwere utheri Jumamosi tariki 6 mweri jwa 6 mwanka jojo kwambiria thaijire chiaro kere mwanka thako michiogoro. Mautungata maria bakethirwa bakeja nani General Consultation, Lab Services, utungata bwa magego na metho, physiotherapy, orthopedic, ithimi bya HIV na screening ya kansa. Utungata bobo kaijanirwa kianine ya kanisa ya Calvary ire 300 meters wa kurukage Antune Market akuwe na Western Bypass ndagachene ya Kadhita. Kumenya Mount Nkoroki aranire na Bishop Geoffrey Muthenja ukurukira namba 0731 630 997. Bwin theibo watiogeni. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua toko thongo miana maguricha te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi ko thongo mia mwankanthi goroyo onde yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijire na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijire na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijire na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Right, now tuchokirane ati nende Meru University nerugureti oteabo mudetu ire yombikia gutumirwa kire wake kana cement amwe na mudetu yumomo ire yombikia nende kwetha yutumairo kubwithia maiya ya waka kuringana na mwarimu Monditari Joseph Mweti na ugite nende oteabo bukaguna ntereira njumo na Vice Chancellor Professor Romana Zodhiambo aitarie njire monende ya kuyika kinyakura kwa miako ndeurone John Diga na ututariria. Danyawe mthe University Meru ntere cianchiro ibombete kwigwa bakiruhuria laboratory irane kuthondeka intobe wa kibiungenwe na gachimiti gakai cimitire kwirikana kiri mantu megene na miakire wa barabara nyomba kana kinya dams nwetetherie bunene kiri miakire na gakinya maguri mayo marinde kiringithanwa na cimiti ino engeja gwithire inde to kuringana na Dr. Joseph Mweti uranwe senior researcher wa manto mekire University ya Meru, especially antobara ka nyomba ciao side cha Northeastern, Isiolo, Moyale, Wajia, guntu jaku ugatumira simiti ukathithia
ukaungana na muju no ukathithia bit of compaction ukainyania na machine kidogo no uthithia blocks injaga muno na material tukuthithia aja uju kelabu eje yetu tukwita handena na handeni to bibio biere ikaomba okaka nyomba na nyomba no igutumire as a good shelter and very decent na handena ejo tutumira aja uju itumira simiti kidogo igatetheria kupunguza gharama ya kulipia barabara na kwena hives njirene tekuntu kunza kwamba kwa dam chia simiti no tumere no thithia earth dam na this earth dam ukatumira simiti kidogo ustameraize na ande na eje yetu ustameraize na ande neu roje rwa collect na roje no tumira kuthithia small scale agriculture. Ndeto ino cia Dr. Mwethi Chikire Toritone munini wa Chancellor Clay University ino ya Meru na Professor Romana Zodhiambo. What I would like to encourage people, industries, is let's work together and see how we can make this a reality in terms of the kind of roads we build, in terms of the dams that we build, especially in the asshole areas, in terms of the houses where we live, that we should, moving forward, make use of this modified cement that we are coming up in this university. We are already in talk with all industries that are dealing with this kind of materials. And we are already in talk and we have actually been certified by Kenya Bureau of Standards so that the material is now ready to be given out. Professor Romana ariuga ati mantu mameakire yake indi kinya mantu marera simiti eno bakuthondeka cukuru eno ya Meru University igatetheria bunene. The cement that we use all the time in our houses, most of the time the amount of CO2 that is released to the environment is very high, and that is interfering with the ozone layers. Now this material is very good. This lab is very good in going to try to check the kind of soils you live, wherever you live, and how much of that soil we need to mix together with what is called clinker and see the amount of cement localized in your place that you can use, and at the same time reducing the CO emission to the environment. Hii ripoti na Chaweru kuma University ya Meru ntere chia Ncheru Mbeta wa John Ndega. Baraka Musa Daudi oranire wa mwana wa mwariru nguro miaka 13 kuma Kangeta na uchwa Kyoto kya mwariru kine india kirikana gutuma gucheki wendera mudaka wa form 3 nyungune india redirete kirumwa nyate na kudira kibitero imakaniani thia wa mudako kuita igamba koti na kwarania kimuchi Baraka ne india readira kinya utorobo kiburi ugwatine akiamukire imakania kinya kuma kiburithi Bakangeta. Bakari Daudi Musa mukari wa Kangeta na ebumirite kuromba turi kumutetheria kuona gioto kia mwana wake wa runguru wa miaka 13 ura gwigitwa gitumirwa nae imwana wa form 3 na agerie gukirirwo ariaka watu iborisi na gwikirwa ndeni. Mwana uyu okwa thaine kilasi 1 are muthako uyu akorianwe muntu o form 3 na ndaikia mbakira antu batwana ba children na bena bokuo na ero mbondi Bakari na mbere kweya ambera kanage gotumuri mwana form 3 au endre kaete ininda mureri bigibigi aitiara kwa sibitare ka thimu daktari ayo baroko polisi eta ko polisi andega statement ego andega statement na wathira muthagora wekirwa mbondi kuma wiro Bakari ndwage yanjirerie kuringana na muciari uyu kana gake gakari karitumirwo nae imwana wanja yao na endete na mwirite na tigana na mantu mama bari kimucii na ndeto-ini ithirire wau endekira kumuruma nkuruki ikwithirwo mwanka thaino mwana uyu nukwigua akiruta no tuma ndugu cia kiwendo na muthaka uyu na ageria kuthingatira gioto mantu magakia mano wogu gukurukira kweyano kwa mbeca. Ndoria baba sababu ya ombetheria kitendo giki unyama nembi ambera kwena kesi ekotini mwana kwa uyo wetwa Fatuma iyo ni nana ini ethethai arenjarene ciakwa ambera are kutebwa kintu kiu mwana uyo ofuethetie kitendo kini mwana omutonyukwe na oikankagwe urekane na nteto eu na orekana na nteto ikenda tumba kukaranthe mucii ndarekana ni oyo kinya maita ya thatu maita ya na iro ndonere mwana akwa
na akawatwa nĩ mũrimũ ndaikia cibitari ndaitari ambĩra ntebwethia mwana ũyũ ntena ripoti ekwa borisi ndaiũkia njukumu ekwoya mwana ũmwe kwarĩtha kenda cia ũtukũ ndaikia kwa borisi ndandĩkĩtie statement ndathanwo ndacokia mwana kwa cibitari ndabwethĩrua mwana ewa ndawa nabwethĩrua ithimi nchokete mwana kwa nakuoro mubwetherie unyama bona nakuoro mubwetherie gitendo ki Mwangira agumbakari na kinyete muthia na kuga uturo bwake buri gwatini nonto askari barikitio kinyanja wake kuinga nyomba yake ya kibiashara na aramamaga agitishagirwo kugwatwo na korera nchera kwegua atikirira mantu mama na indi na kuromba bara batethagiria gioto gia twana kwegua bakibumiria konokia kanaka kuma kiri kinyamara giki nderea erwariro bombwetherie unyama bakainga nyumba kwa nkuburi bateka into bira bya kwandera abiana birathogoma abiana bakaingela na asikare bau aitho tuko no bamboro akanya bakare ombwethire yonthe lakini nyanka kwa manto yonthe kurekio bonenkera ngiripotera Wero TV ndikangeta gicigo mbunge kia Gembe Central mbetawa Duncan Mwathi akari badaraka ibona niti nende kurea kone thirikari ya Rais Ruto na munini oki Profesa Kindiki uri nende ontiga bagunikite na kyo kinyawiti na mbere bakyolo te thirikari ni kwethira nende itekuika biashara inini ya buraberigirite Ekari Tharaka beumiretie kutharikira thirikari ya Rais William Ruto na munini wae Profesa Kithure Kindiki bakiuga bationete gintu gia gwikumiria kuma ke thirikari no thirikari yo nyanyasi thirikari yo tunyani ukathimia ndeni ya Tharaka tuliro twina makamu wa rais lakini ukathimia gatukuthina na thina ire riku mbere muno ugatuberia gutiero uji katukuthina ta manyango kathima bura kwara twataga rwe 1948 kinya muthenya wa mthina ututatu kinde thima bariuga bota ekariba Tharaka ke mauntu ma biashara utebu batethekete na buno kaba kuthinikana maguri mathuku ma into jiao mburi cietu ni kuthina tuguragirwo mburi na bei ya ciringi 1,500 urona mburi 1,500 na arathi na ara kabaraki arithia kugende kyo athi kugura mburi no na 8,000 na wetu ayagura mburi na 500 kwa hiyo thirikari no rekuto kuona kama ka gutunyanyasa kwa hiyo ni ombwete kuona kana mkaga ntereria ta muntu na nthomithia na bakwa ni nguthini bichi na nkeo tu na thirikari ya Kindiki utie thirikari yagu ndibwete kuthini bichi mbwete kwanda uthirwe kanya muga nteria ndute na ndine nya gutagwa na ndachekwa kwa hiyo ni igwanu tamu na kimauntu ma kuthondekwa quarantine ya Ebola Kenya bariuga unemenga batikareterwo nteto ino kwao ni untu na gutina ndawa gicibitari jiao ja gutirita mirimu ya kawaida Ebola bwete gucoka nagu Ebola bwete ni thibo America tutibo America okay tukwe muko tibu kinya malaria wetwe cibitari no ya getie na ndawa ni no cie Ebola ko yetwa Kenya kuthata na tutie baje iba uthe nagu bari quarantine tie kwe nagu kwao nitie kwetwa wanga agamiru waga na nyuki bomo na miru Tharaka na leo ndo timu totali ya kwa uwe bora ya na nyuki kile tio tukuwatwa Tharaka kwa ugu thirikari chokie mbeti ya bakwenda kuria ibalire nagu mwankagia thaino bariuga bo begiwa ntam na batikabe wenta tujia kwirwo bauge tutam nuntu munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni wakuma Tharaka nuntu guti utethio bagwatite kuma kiwe na ntu Tharaka ibetigetie kama tukaringa kura 100% kwa one term ni ogo kinyoka egwimbi itogua tu term nontu mwana wetu ni onti ogu nontu bwambera mwana uyu wetu ari rurura mio twikira lakini ra mieno kuma ria yakaraga gwake mwiri gani agwita ukurukanwa jentamite ibaitare konkona ku amonogu kwi baba kugwata mbaru etagari ria kugwata mbaru thirikari no ni untu Kindiki ekiyo lakini ndio tukomenya kana ukathinde goro chioma no komenya goro untu wetu wa Tharaka kumeta deputy president twakithora Kindiki itokwana tutabakara ndo watu thirikari ni mianka pepute twakothie kamba tokethe na gutie gento na Rwanda rungwa nkiripotera Wero TV kuma Tharaka mbita makena uambabua
Ntubana na ibe krimpeni bakiringane dona wamba pastima meru banana babara ni akriba county yenyeri baririkana kwidira nende benyuma ya wamba na kinyawe nyangebo transformer 10 na mumno irachiki factory yakawa kujira wenyangebo John Paul rani munene wagitengu kyokaria stima meru rungura Kenya Power System augiteni batekanite nento bya wamba bya stima arume banana baraba kwirikana tiba kuma miru na libo mbite kwikira mpine kumania wamba na wenyange abo transformer komine mwende county miru ojode kulingana na bisa munene wa mandoje hiyo karia ke kampuni stima ndene county miru. Ni tumeshika vandals watu 8 ambao wametuangaisha sana kwa hiyo eneo ya Meru County. Hao ni wajamaa ambao hawatoki sehemu hapa, wanakuja maeneo ya wakati wa usiku na aswa kutarget transformer za Kenya Power. Transformer kubwa aswa za 100 kVA. Bahatika kutrace na kuarrest hao majangili. Arugite wamba bubu potomete antongurukia ngirithano barathina na transformer cia mungana ta milioni 42 ciethoro Kenyangwa. Kwa kampuni tumepoteza transformer 11. Hizi transformer 11 tukifanya estimate ni kama 22 million Kenya shillings. Transformer vandalism is not only a criminal offense, but it is also an economic sabotage, because kama transformer imevandaliziwa hospitali, mashule, shopping centers hazitafanya kazi jinsi inavyotakikana. Bakiwa nande bagedhonya bakithingatana na ntobara bakwenda rinto bibi kagitakala binenyangwa dekene kijambu kubekera mpine. Tuna warn wenye wana receive hizi copper windings, moso wenye wana run scrap metal dealers, that we are coming for you wenye wanaruhusu ku receive these copper windings ambazo zinaibiwa kwetu. Hatutakaa tukiona, tutachukuliwa hatua kali kabisa. Enyange baba barabara kitewe krampena wiko kotini bagwite mono betekera transformer iria chegondo kureha kuda factory chakawa. Yes, out of the 11 cases itantatu ni cia coffee factories koinya mochi manjaja ukaria coffee factory cheto inyabobo ngwabe na ngogendito na twinde karibeto to komba gutwara nene kenda ngoge kaumba kodira na wenyange bobo kadira in general Meru County. Katukaria ni transformer ijuke jakona any suspicious activity akwena transformer tafadhali tulingire the report immediately netukuritangoge na masibo jeto netukuritangoge na polisi na inyogo mukario Meru tulingire report immediately twere kwimantoro na kwena transformer yaku Muthuri Murioki Woro TV mutirwa Kangangi. Ndachia njachia nto barane ndiendo bo bedirete bangida ka kanakura gwa kirmandamano manyamanyani bakorera Kyoto ondine ndi bakwadera utiki bonete bariwa bagamba nene bagamba ibedera bakyuka kikaita kane na guti kuri wa bedera bakyamukaira kumanya bonkyama ya KNHRC iwe kwandikithia nindi anto kenda bomba kwethira bakithia taira umtubu na kinya kuri thirikari itiere ni bakona Kyoto kyorita Monica Mushiri no ina ripoti. Family cia andu aria maumire kana kuragwa thiini wa mirurungano ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni marakaira ivoto cia ciana ciao. Ino ni vuva ya thirikari kuonekana gutari ikinya riocete niguo aria mekire cieko ino gwocerwa makinya ma kiwatho. Na ndegwa ni na ruo rwingi muno nundu wa ciana kuragwa uguo mana ta icio irauragirwe mbere no the other day iciara na ciauragwa. It is unfortunate ati wana andu aria mauragire turerwa no aka uchunguzi urekwa tukariwa ne uchunguzi urekwa korora mauragire ni tumece na marietwa na ni twamonire. Amwe aria mekire uguo makimenyekanaga na maritwa no ate cira ikaga no akwa irekururia. So as a family muno ni justice convention evo ndingiteithia muno ndigicokia moyo, but what is more important ni kuona aria mausikire ni mocerwa atua yakwa wego uguo.
na varia riu kiama kia kuruira ivoto cia kiomundu marenda thirikari kuvoya muvera kuma kuri family ino kumeririra ati undu ta uyu ndugekika ringi na kumavambia cia kumagiria methori. Ino ni wariria aria mekire ciiko ino magikinyagua igotire na guacorwa makinya ma kiwatho. Turoiga no nginya thirikari komiti yuge undu ucio ndugacokera ringi gutingituika ati uri nguraragio kandiha kangurario kandiha. Guarantee of non-repetition. Na turoiga atiriri ona maundu maya mothe magiko ti kuonania andu aria magerire ngero icio muborithi uria warathanire ati andu acio matigatwarwo igotini. Kurihwo ti kuonania andu acio matigutwarwo igotini. Mariti miario ino mari mwena wa tauni ya Embu kuria makwiyandikithagia niguo magwate utethio kuma kuri thirikari nene. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atongeria bamarera wandine kinzati ya West bumirite neri na kwaria mathina ya rui yanayonekete kurumira muno nteri nende ntobora bwithirite kinyabo kioneka utonyande ni amachukuru arito bakilazimika kwitha bagita ngendo indaya utarui rotumira ntonende bethirite bakiromba iromba ryo kithirikari uchwira thine ntaira ya utura. Bamwe bagwati mbaru manto jaroje ntere cia marere kia njai wa Ntigania West ni basiumerete kwariria thina cia roje ntere ubakigweta gutina roje rwa kung'ana rumba kubatethia. Ntora ute ruwe rumbe kia kwithira rugitethia achiari na kinya community ikwithirite kwina thina nyingi muno. Untu nandi butumaga bageta kuraja guchwa roje rukiretera na bari mathina jangi nkuru kija ukaria na kureta mauja mapema. Monokire ekuru na bari ekuru nontu mono ke culture yetu na ibobeta utarwe mono bomba guroka kuma rukiri kenda bomba gwita gutarwe na kenda bomba kutumikira kuretera rwe nja ciao na bakomba oteki mathaya maingi mono bakiomba gucoka nja ciao na bomba kurita nguire ingi babatirite kurita. Ibu ntu tukona challenges nyingi mono de chiku eyerana bare ni ucha kwithira nende ibetere na nontu na bono mwankaro rutawe na no mwankaba rutienja bere batreta school bakwitha bena early pregnancies ira chingite mono kiri itura mono riri eturia marere ntura ende ne Meru County ya tutala mantu ya teenage pregnancy nintore mwera iri affected nonto poverty levels ichire iguru muno kana achiari bati uchiomba nana nabo bakethia bete ya nirua kwou thirikari ni batere ya elie ikona bora yombikia kweya untu ko gotirwe gote stima na interview le muhimu muno. Nandi bakiuga thina iji gategerwa igatetheria kinya gukiria kithomo kukethia kwina rwiro kugana at least komba kwandwa mite komba kwandwa nyanki komba kuongela otheru na kinyana baguntu ku bethe abena kanya gakumba kuchindana nana baguntu kura kungi nontu bauma cukuru nende batito chwa rwe kuraya bamwe barite kinya kilomita 4 bange kilomita 6. Ke report la Weru TV kuma Ntigania Mbita Brian Kimathi. Tukimbede kiamene kia pieni bori tindu kimbede ba Meru kwa mokira otungire bonge Meru nkuru kinende bori tie kurombera dhere bagi kanu nende gutumiro bubwe kwangaratanya michemonyo yegi siasa kaitene ko bedirite bakiora ke nyatungiria bo kudangikira madina era kwedera kirumaira akenya. Barito the United Alternative Government turendo bakaribisha sana Meru tubere very peaceful na tubere vijana itubeterete sana na itukwenda obera this an era anto the young generation baumirite kenda bat protect rights jo kenda ba kikisha thirikari eremi kulinda security kinyabongwa ibaweka security yo no te mtu achumbura muchamanio yo batuza ayuthi ba PNU itukoromba tokatumika buthuku ithe current government kweza kurwa anene betu kindly itukare na utaratibu itwethre na respect ituthikerie micemanio ezi nonto no tutugukua rira tukwetha twina maandamano no tutukuza twinka na ciari betu bagatigwa na kiriro na itwe thirikari yerojo tungewaomba nyote mje
tuafikiane, mpate nafasi, msikie pia vile wale viongozi wetu vile wataongea na maono ambayo wanayo. Tuketha tutina atongire bagututetera kana tubatonia aratugetera ega tutiumba gutetheka tuya youth na ruju tukwenda ngugi njega tukwenda maisha yangi ja mega kou tutumira buthukutea na babethe at this age utina tuketha twitite na life ikethera difficult ruju kana future ara twitite economy ka uchumi wa Kenya abo uturaga twetagende ya skuru education sector yekwite kou batwe atujaamua kukufia mtu yoyote imanto na utongeria bwebweku botuthire nikyo tukuga wa Meru na community yonde ya Meru tumeungana na Wakenya wengine katika kutetea maslahi ya Wakenya wengine. Gino gona timutungiri wa kiama kia tepa Lawrence Mutuiri kana Laurena kadhito tungiri bonga bana mutumantre dingia akiwa wandicho na itenende ogarukubone ne kaitende kona menete baraba kuregana na wadali mubutuma akiwa abamwen baonende kinyabari atungiria na itemanya mwanyende bare mokwedira bakina girita ngwera kubatera John Dega na chikinya tongeria wa kiama gatepa no Lawrence Mutuiri ura guyekene mono taraure ebumirite gutero tongere bwanga bana kaunti Meru no mutumanto ithingia narakuga mwanka wa mbere wa kithirikari wa mutuma ari tanga bana utire wandi itari na mirandi irikitie na irenge yambiritwe narakuga kinya mweri uyu ngabana uyu akegwa kithiuruka wandi mwanya kenda kurugura mirandi ira tayari irikitie na oke yakwilele pindi kira mutumanto ithingia ariete obichine kya mwaka yu mwake urabangirite financial year irabangira na yonwa ngwichi yayo oke akuthilunga Meru okaeto kiona ngwira mutuma rutirite antu gavana mutuma amba kwethira atumbe chalikira antu bawe expect kethira kireo lakini iwe yake maendeleo gavana mutuma sawa kankwenda ku antu beto ba Meru babu ketha ibo kwenda kuona ngwira mutuma nto ethingia kuruta eteni wondi ne chienu bugu me mauondi ne kabisa bukaragia mantu mitandao ne yake kana muntu uma Nairobi ya kuringia chale Meru na ate umielewa eteni wondi ne chienu na MCA siba Meru batongore tu ne mheshimiwa Ayubu Bundi inkwenda gwa bengwene na iba wichiomia ibo ntokona ngwe ngavana mutuma na kuelewa kurutaniria ngwene MCA so Meru mweri yo ibange ni kuona mutuma mashinani akerura maendeleo yara kete koyura na ibu nenkara yara etete kwanjiriria ke financial yetu etete kagitani wa kule urena menerete bamwe barabo cindanirete kia ngavana na ngavana uyu mutuma narakuga baingi banengeretwo twanya totongerie ndi uti untu baruthira Meru untwende arombete Meru kiri mwanka wa 2027 kiri kithurano keneni begwe beritho muno batikathure muntu kuringana na etuma kia ringago guno tiengo garutira Meru na 2027 nonto ne yete imwaka yu mwake utiere na mieri emekai anto beto ba Meru oni yanko bwelenka kabisa tokaringa kura cia 2027 cia bana nonto barungento ra muntu akwari yaruo kura ira itongora kwa ni urume kura itongora kwa ni utongori bara muntu ethera ina buo inimbon bakurutira antu ngui oni yankwenda kwira anto beto ba Meru batu tokarera akatoringa kura tokaulwa na ibo ntokona baraba ichiachene muno ibaraba arikuo na batestwa na bamwe baronwa bate sasawa na mantu yo yarathirira wau ende kyoria kira nkori ya Meru ire ba antu bu bathamberwe batwika nende no bae sasawa kiripotera ndo cia Weru mbita wa John Thiga koti yizelo neketa ntoko ya kuritana muhingio kuni njira hinge cha kugita magamba wa miakoti kana na chomba Alternative Justice System AJS yakiwetekana ndi koti nirende yesiolo yakireta kinyamwa kuroba kumantere mwanye chisiolo atungira bakindini mabitha ba county borithia mwenendo nyingi iticha kithirikari inende kujirwa njire moya kuni ya magamba deni ya koti Bantam Murangiri nandetu nkuruki Koti Isiolo ntukwena rone thithite mucemanio jwa gwitana akari iguru ya gutumira njira mwanya cia kuthiria mpatho ome koti kiuthurano giki ikithithikite kotini Isiolo aria barombete akari kwamukira njira iji mwanya kenda kunyia kesi kotini. Today what we had is what we call an open day for the alternative justice system, and alternative justice system simply refers to a way of resolving disputes outside the formal court system.
So our aim was to try and sensitize the public about the use of the alternative justice system and the fact that this system does normally actually exist. Isiolo Law Courts and Isiolo County is actually the pioneer of the alternative justice system. It has been running now for a few years, and the results are very, very impressive. Since the year 2022, up to date, we've had 168 cases following under the alternative justice system, and so far 131 have been resolved. We've been actually coordinating with our courts, especially resolving issues, especially issues to do with domestic violence and other cases. We've actually done a lot, and we've seen a reduction of cases in court. GS inawatumikia bila pesa, bila kutumia resource yote. Wazee wako tayari kufanya hiyo kazi. Mmesikia vile justice yetu alisema ya kwamba tumepunguza ile urundikano ya kesi katika koti hii. Sisi ndio tumejitolea hivyo. And a lot from the process, and it has also been a very good forum for creating awareness and sensitization to our communities and also to us, the staff of the county. We are very grateful to the judiciary for organizing such an event. Nkuruki ibarerete kesi iria itiomba kugitwa umekoti irio ni cia uragani na cia kugwatana Kenya. Of course, we also have other serious crimes like terrorism, corruption. We don't allow those ones to be resolved through the alternative justice system. But aside from that, all the other cases, you can actually go to the elders. Inkeripotera ntoto chawero kuma Isiolo, mbeta Bantam, Murangeri. Tugira Kenya nune tiene ndi kwithura na kunene kenda kure kyo chore bokyu chumi ate kayana ndiguru ya South Korea. Kenya kiambari ne ndo anyi mwanya kere minister munene Musalia Mudavadi ugite thirikari ni wikarira rire yare kibiashara kire kambuni cha South Korea. Today's program. It is no surprise that this country has become a global benchmark for industrial excellence. Kenya too is on an ambitious journey to strengthen our technical and vocational training ecosystems. We are expanding TVET institutions, modernizing curricula, and deepening partnerships with industry. We see institutions like GTech not only as centers of learning, but as strategic partners in shaping the next generation of Kenyan engineers, technicians, and innovators. This visit reinforces my conviction that Kenya and Korea have immense potential to build a future anchored in innovation, skills, and shared prosperity. Let us continue to strengthen the bridges between our peoples, our institutions, and our industries. Together, we can shape a partnership that is not only mutually beneficial, but transformative. Glasgow